Karbi along purun ke thoma phan COVID ang prem ki pi kapang cheng. West Karbi Anglong District Congress ben District Employment Exchange along katesong ajay mek kedeng. Manja iko ingti nomor 2 sonasing ingti kathar arong araratum KAAC kachari ke theki dinga tumpen kerap kelong jia phang towar kachelang. Kardom Karbi Prime Time along penili sami rani timungpi non bir tang ton pen arjuik tha. Phere me awur akrem COVID pen ok pran kacharai kom jia phan there po ECR ni pen Karbi anglong along ta phuron ke thoma phan COVID ang prim ki pi arut pangcheng thulo. The Fu Medical College Lapin Hospital along Purun Kithom Arudapan COVID Angprim Kipia Donwari Karbi Anglong Autonomous Council of Pranasai Kam IEM Khonsing Rong Pipen Inclusi COVID Angprim Kipi Pangchengpon. Phere Mimi COVID Awol Pen Kachipa Jok Jiapan IEM Rong Pipen Imprim Kachipi Pangchengsi Ningkan Trokep Arta Ki Ong Amika Tumapan Imprim Kipi Asai Pangcheng Phitlo. MP Barem Dr. Jayanta Rongpi Alang Lichon Nirolang Tipi Akorti Prasanta Kumar Rongpi Lapen Karbi Lamira Mayame Puhidina Rongpi Lapen Troksi Kep Susei COVID Angprim Chipi Densi Phere Mimi Abur COVID Pen Kachingrai Thek Mekjiapan Karbi Anglong Long Kido An Arata COVID Angprim Chipi Dun Pen Akisung Pen Chipajok Nangji Pusi Alang Litum Sulang Do Mekar Aradapan Phasi Pachini. Karbi Lamet Amai, Karbi Anglongor District President Manonio Rongpi Mahodoy. BJP atum sarkar charilo pupen ke hawar arlo vacancy do anta papleng thek thepin lapen 3rd grade 4th grade anghoi anta dispur aphan hodai etsi aninghang aling Assam sarkar pen kapaklem pura akoi PCP ni West Karbi Anglong District Congress Committee pen patir piponsi District Employment Exchange asai hem hamren along katesong ajai mekapa do pona berta perangke hundor kropen berta nang pale. Airset Kungset Ning Kachipathiben BJP Sarkar Chokchi Pura Laso Kachesong along Kihang Katarang Padupon. Ladak Methang along Rialong Kido Lo Kithek Arisu Ijangatum Akili Boring Avarsai Kilong Dunde Ki Ong Tu Ong Aposi Pinila Puson Akachesong Dingpon Nangkok Lupusi Hang Tarampon. Jaimeklong Ong Dung Congress Songja Pusongja Pietum Chipping Densi RDP Dun. Alang itum Kachesong Ajaime Kiding Nangkok Alampi West Karbi Anglong District Congress Amai Pu Sarthikram Sapen Thirang Kiatum Angnu Kaninjeke Lapuson Henlong. Amuang bin ilu keman mela so BJP council na teriatu la sila soja ni nilitum la dak ini employment officer long sa nilitum la dak na protest na ko bang niligi pui bang ke la selang litum therak nai la se non council ka chari bama CMEM la dak MLA MP atum therak mek do nai karbia khe pan khalka chong thui karbia khe la pan ka dak litum karbia autonomous council la pavar aja kong ke pavirlo hala daka vive non litum daka Karbi Anglong lang son da panchayati ras litum nang bipo po son ta lang litum akaprek nang paklang sang lo lasi litum ke dotang pawaran tan litum na pavirlok lo lasi laso BJP sarkar yang si nang do bom lang plote ilitum along le phelang aja kong litum sakuri bakuri ilitum ke do ke dam ka do ka aja kong ta litum nang pavir lapo ki thurmi youth atum dak sakuri bakuri kawe unemployed problem bang thepiklo lasini litum ladak hamren district employment office along nilitum ka protest ban sigi banglo laselam the bangala lo so BJP sarkar ke bang pen ilitum ladak Karbi Anglong unemployed problem ke the bangala puelo non 3rd grade la pen 4th grade on the Karbi Anglong autonomous council chipin edelo 3rd grade 4th grade na pian ta dak Assam state pen lasi ladaka prang manta litum ladak Congress adin menta 3rd grade 4th grade ke litum chipi bom lasi non mga Karbi Anglong ladak litum along autonomous council andar along ke doa sakurian non dak high school teacher ME school teacher LP school teacher isame non litum vacancy do piklo non ikan tom flipen ladak vacancy post do lobom ta ladak chipi ne even ki chokidar anta dak chipi ne chokidar ta nikan tom nikan fli ladak Apo sa bang ke akhali do koklo nonanta bel ka theng bangawe o somar tum ke theng na
lang kero e bang ave hal pasona problem tek long lo aprang prang la sona problem ave la so BJP sarkar dak Karbi Anglong autonomous council cari re ko ke komane yong si ki thipo plot aprang congress adin ke thithia ko ta apply lo la ke thipo pot ne phansi sakuri nang pinang posar pui thithia ko penda aprang ke nora bang ke hala bang ke badelo aceklo ningkanan ta hala so vacancy puspu piune la se hala dak le nang litung compare mo aprang ka muni jongsi je la ke rengune me lo ke solo plot nang le chor polo samuni da thida po posar la so khali de me ne phanang pino po loge yong si komane hang lo plot la ke nang kang pa prang thithia ko po hala tun ki long pa prang lo prang ke joyo chiklung yo nang pa angbong me je appointment ta ke long nang litum lang la si hala so bang ke non mang la so BJP sarkar ke bang pa hala so ja ko mang ka ve pin Number 20 Singhasan constituency Kaparlo Manja Iko Ingti number 2 Sona Singh Ingti Kathar Arong Arada Tumpini Arni Anta Thangnat Kachingthur Asayamu Longdon Delang KAC Kachari ke Thekidinga Tum Prap Chin Pen Kerap ke Pajil Jia Phanrat Atum Tawar Kachalang Manja Iko Ingti number 2 Sona Singh Ingti Kathar Arong Lake Arjiding Kloi Pen Kachukimarong Laso Arong Long Kachingthur Asayamu Sarkar Pen Pini Arni Anta ke claim pipon Awilang Pule Jongdam Seta Hinune Athi laso arong along block ahin pen isi pathua klam lapen fishery isian velang kipi bonta hadak arong arada tum aning ke theki non ke dobom asorkar mati parivartan asorkar pen kaching thura sai dopu pusi rada tum pen ning kachethe labangso arong along kachilenga tower sitami sorkar pen kasilam pipon abelang lasi aning kanwang sitami rong isiara thurpak pensi claim ponang lopusi hadak arong arada tum pen ningje Labangso kachilenga towar laki manja miles inkoy rap ko pen Sona Singh Ingti Kathar rongan kilometer pli an ajat kidingdo laso hawar angkang kato kawi rong phodo lapen don pharo sosedo lapen anparta PMAYG ringwell hei hui sarkar pen kapale ason anta longdonde puta rong arad atum ningri rinti nilda ikonti number 2 rong sar nilihan lo lapen dak nilitum rong sedai do Dai ikonti nomor 2 pen senglok nguri rong phar seleng phai kholin limbung lan busame larong pli rong phopen nilitum dak don pharusi ni adon phai du si lasu nilitum makisung bang han lo ke chengsi nomor si ke tuar pen lasu tuar nilitum ke chelat bang ke rong pho lana arata lasu tuar si chelat lo lapen tuar pipen nilitum dak sari kilometer na khelu lapen nilitum dak kisung ke thenai ke lahan lo lang abang ke sung pikhang lo lapen hemsu nangli ke lang lapen mi bang ke nangli lus mi bang ta citang ik lap le la lap chuni rigang tung ke lahan lo itum ke thigeding tim Karbi Anglong tim Karbi Anglong lapen ni tum dak local umur sing tisu asia alang tum ni tum naso kisung ke boy ang chini pen alang litum ni tum handang rap ji pusin ni tum alang tum tuar colang ek rong lo ni tum dak rong ki pho arat tum tuar bang ni tum ta ke dam bang ke sung pomel bari khaw chala hol pati ni tum ke kari sudu tum da kari ta pon e pengi sugun tami tungke tempo pen tami utu pen tami ta chiponu asini tungke ki sung ki boy ki pho bang ni tungke jasmet pe ke tuar bang no si pen ni tung bi khek ki sana bang ki sung ki pho bang lang bang ta ring li chu hun nang teng tui pik kanuk pik ason nan si hun nang ko yi la lang gi jun bang ani tungke sung boy ki pho du lo lang chi hu gi jun nang Arwi bari kau lo telang ci hu junang lang bunga lang ateng na son si ni tum ke kisung du la ni tum rong ni rong thom ara tum ni tum sung ko mi du si namaskar lo umar sing puso alang tum pen itong phan ning hon la pen ning jin so ji pasan si ning che the pen si towar chulang si chong hong lo la pen an part is bangke ni med bangke la han lo usumar tum education hin kachali na tha hin ka siksa ka son sik dolo somar cher somar tum khilowing towar pen pot school ke thandun akisung do lasi school phatha khon tame misen pen school dak
enang piasante pasonsi nili tum rong hoi ban tame chuning ridun lo alang ni tumpen ki jongpon thuki tibok tirai manja adung malom towar lapin kaching thura sayamo klempi bon lasi ikoi ingti number 2 sona sing ingti kathar arong alongta kerap ji aphan kachuning ri pado nona dihu kilik aprang Karbi Anglong Autonomous Council kachari ki the kiting atum kahumri dam bek ji aphan rat pen kachuning ri dunalam the phirang ki atum kahumri dam hot pachini don bangso arong long ki do kasik sake isike la to warta lo nang litum ka do eta theklong prong lo la penan parta lang la pen hem sitami nilitum long ke nang le pin lang sarkar pen akira pusitami la si nilitum la haya phanta ke lang do la si min ke lang ta ki sung do nilitum long ke la pen arlok ansi lang ta ka chusok dam na la pusona ki sung do la penan parta ki so ki un e ahut la to war ke dam ke wangta nilitum ke akisung do atheke delivery ake so la hai ke gari ke hang pen stamia likbuk la pen ke pon ke wanta ka sik sak do la puson akisung do la pen na chuning ridun lo nang litum aphan la pen sar ngor sing tu so pan stame nilitum ka chuning ridun ke la han lo la pen sar tuliram long hang pan stame nilitum ahin pen chuning ri lo রাস্তা এইটো স্যার পরীক্ষা যাব নাপায় গাড়ী এইটো পুলিচ এই মানে ষ্টুডেণ্ট প্ৰথম ক'লেও ৰাস্তা বেয়া গাড়ী নাপায় বোকা দিনৰ আমি পিছত পলিবিলাক পঠাই মানে অহা যোৱা কষ্ট ৰাস্তা ঘাট কাৰণে আৰু এইফালে আছে এক চাইডত পানী নাই বৰ্ষা দিনত এইটো নালাৰ পানী বোকা পানী খাব লগা হৈ যায় এইটো কাৰণে আমাৰ গাঁৱটো বহুত কষ্ট পাই আছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰম কৰি পানী আৰু ৰাস্তাটো মৰম কৰি বনাই দিলে আমাৰ কাৰণে খুব সুবিধা হ'ব ভাল লাগিম কৈ পিনি আজি মানে মই সলেম পাই পৰা কৈ আছোঁ Sometimes you don't think tung ke lahan lo nilitum school sita me ekdam ji towar ali hang no pik ekdam ali non son sita me inhan lason aduk ang se sang timuli dong thor la sia ko school ke dam ji school ta nilitum da ka bilang oten ke thon dan ji helok pik la se nilitum arlo somar dum ta duk pik barikha hot ki cham ki che la pen nilitum hilat dum han ki chojor ki cholang ka do ka ve do an sita mi sung pik la pen lang pen ni an sita mi avilang la pen mi an bang ke do lo sita mi kacitang bang kitang o ilang bon kasi hem la pen barpi barso pantami akinang duji la pen nilitum hilatum benta আমাৰ ইয়াত টিংকি গাঁও ৰংফাৰ বস্তি চেলেমফাই খলিন এইটো মাজত এইটো ৰাস্তা আছে আমাৰ পাব্লিকত ইমান দিগদাৰ পাই আছে এইটো ৰাস্তা আৰু পানীও কাৰণে বহুত কষ্ট পাই আছে আৰু এইটো ৰাস্তাও মোৰ আমাৰ পাব্লিকত আশা কৰাটো আমাৰ চৰকাৰত এইটো ৰাস্তাও ভাল কৰিব কাৰণে আমাৰ এইটো আশা কৰি আছে এইটো চৰকাৰত ছাকচেছ কৰিলে আমাৰ ভাল পাব এইটো মই কৈ আছোঁ অমল তুসো পুনয় লাপেন হালা তুলিরাম রংহাং পুনয় আল্লাং লিয়াতু নিলিতুম ফান জংসি তোয়ার পেন লাং লা জাসমেত রাপাসন্তে মে ফারজি পুসি নিলিতুম কে নিঙি থেলো নিলিতুম ফান সরকার নাংকালাং পন আজাত তাবেলাং ini job card punon hemsu punon mala ring punoy barpi bar sogeda ma hemsu punoy ayat patanili jomhan long lipin lang sarkar ban ayat ang thekta belang kisman dom pupo nanglang pupo wang wi la hai pen chenglok ni tum rong sorbang ke la pusi sarkar phan cholang prong lo omosing ti so phanta ani wang tani tum tawar cholang lor lo nang lo jibon wang jibon pusi ni tum non porni sami chonghong chupaning ding lo kiduk kelak arat saide nili tum rong bangke tanili tum ki juna lang bangke la hello nasi Karbi Anglong team mate locally emerging to so an parta ke Japon tuliram rong hang lang tum hanili tum choning reparpik lo nasi lang bangka kenang so lo ni tum lapu aning kan me lang chi hu ki junang loksi nili tum ke lapusi dake cholang prong la pen chonghong prong lo non malom so pora phan birtamu ington pon eksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
SARA license holder, Private Security Agency, Regulations 8/2005, Head Office, Defu, Karbi, Assam. For more info, contact Bimol Killing 93906-32433 or mail at bimolkillingk7@gmail.com. Your every move are noticed and will take you to the next level. Minga ji thedo putang te tunwek ji. Nang keng kamalong si nang kai ji theklong ji. You can make your future bright from here on. Suri Surya dansara tum isona kimang pen. Laso kimang ke kachepahai hanlo. Dance Karbi Dance Season 5 is your turn. Ru Samson Singing Tea Talent Hunt Society presents Dance Karbi Anglong Dance Season 5. Audition started all over Karbi Anglong. For more information, contact 6008188947. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 only on Cut Television's network. Dihena mopit putat birtalo wangtulo. Karbi akhe atum ta chojor cholana hin paprang dunang ji pu chojor cholana song seng det pen kedam tang aning kana son thak thaksi piningkan le thota Karbi chojor cholana song KCCA inkora isiang dek ningkan isek ame pithere nipa isi arni sirveta picnic spot along ke paman pona birta perang ke rustom tok bipen birta nang pale. Karbi chojor cholan asong amei phu Mohan Singh terang pen kachipahem phupon amailong chunbang khon sing rong pi pen si mai ki phalam the pachini pon pini amailong Karbi tum chojor cholan anathu kapaprang dun thekji aputhak arsik jit pen chingwai pon kewangje ningkan inkwara hini angdeng Karbi chojor cholan asong ningkan isek amai pi lake langbuku picnic spot along kapadu ponji aphan Karbi chojor cholan asong achunbang khon sing rong pi pen pangda. Diocese of Northeast India Angkang Church of Northeast India Sian Ayatum Pen Aningkan Wang Ason Ningkan Isek Pen Ipong Thong Kep Rakethom Angdeng Dineri Annual Conference Jiriken Deng Rong Tarme Saint Peter Amondolia Long Thang Thang Nipai Inkora Trok Pen Nipai Inkora Nerkep Arni An Nithom Abahame Saint Pen Kapachun Pona Birta Perangke Jent Milik Pen Birta Nang Pale. Labang suamai esek arna malam kachithan seroi ji aphan jual angkung pi hini angkung sukre hini lapen kithom roman angkung pi kre hini lapen angkung su hini lapen Matthew angkung pi kithom lapen angkung su hini along pen ilitum chiroira keheno an pen chiora chipami thulonang puathi PNC chithan pon la suamai long Reverend atum Rocky teron Elizabeth Rongphar Samuel Hansi Samson teron Nimarli along kachija tum an lapen youth along kachija do anatum chitongdon an parta apasrutin amondulitin along kachija lay leaders lapen low preachers atum anta chitongdon jai mek ateng pen thang thang ni phai koira thok ani alohi deng det pen chingrum pet akardom amai ni phai in koira thok sia da por phai thok si pen hemphua ancho det pen diocese alama denerian alama pastorate alama lapen amondulitin alama kangthur pado apithu nerlosuni kardom agirja pado pen puthot bhom kuruani adap pen arnikangsam anta arnamalam kachetong dun Reverend atum pen si ki en pon athipialam ateng pen rat angnu than pon ne tum Diocese of Assam pada Diocese of Northeast India long dineri sarkap do andak ne tum ke Sodana Assam dineri pulo bata Karbi dineri pulo labang ke pasret lido la sedak ne tum nong katalon polo down formation Peter Sos amandri long ne tum athimi bi ke la pohelo jawang thunon chipi bi thunon lapan ke pulo kuye nachuro thunon sponsor ne tum athimi ponlo nilitum tarik pedan mang tarik ingkor tropen tarik ingkor narke non karuri ciklu an penap ke nitum cikapo an itum dak kerwe citong bang parutom sosesore duji angdeng thomkara thom angdeng lu kali sek pancitong amai pilo sodana sam dineri bata Karbi dineri amai pilo Kamar Singh Timung pen ketok alu thui thong nok bela pen terona sor anok be aputhak alang lipen nonjong kapeklang pona birta kat news asa hemalong birta nang pale
ทองนกบีละเป็นติโรนาซอร์นกบีอปุทักกำมลสิงติมุงเป็นกิตกทองนกบีละเป็นติโรนาซอร์นกบีตุ้มปัวลุทุยปากลังปนตังโลละเป็นกำมลสิงติมุงเป็นกิตกการบีขยนกบีอลุทุยเฮหุยตาลองปนจีปุสีปัจจินีอันปาร์ตาละกาดุกาเวกุซอนสีกิตกมาละเป็นคุมินตัวนิงกันเป็นสีกิตกกับปังเจงมาละเป็นกิตกกับปดังมาอลังลีเป็นกับปัจจินีปอนลำที่อาร์จุกสนาเบละเป็นติโรนาซอร์นกบีตุ้มละเนลีKomol timung dong yang pong dipu asorsi la ketok lo pen la ketumu galip kurkimu la thong lo go thong no be lo go dako terona sor no be bang plike brahni dolang kado be bang rompet bang plike braket thom lo la so phan nili brong hang nam si arleng kesar atum phan nili chetong nam lo la 1977 pen non an pliket ne kan pliket berarti an sosejot an la ke research ma te kiri gitar lip la se la ke Karbi ke van chili ka hodai lo la pen ke la son chi la kurpho la ke ikur lo non kurphi dalang ke paklang dalang ala ta tok tok patang alun de la se nang le tum Karbi atum adon tenta la bang sop kurkimo lo ke chibi pon raya basonde meseni kardong Pinia birta bangela pansi kang ton pon iklo domi thakmi kurwang thu